Osjećam se tako, osjećam se tako, osjećam se tako, osjećam se tako. Osjećam se tako? Ljutito! Vuk Val. U mirnoj borovoj šumi, između visokih stabala i raspjevanih ptica, živjela su 3 vučića. Vinko, Val i Vita. Njihovi roditelji brinuli su se o njima i učili ih važne životne lekcije. Međutim, vučić Val je bio tvrđi orah od ostalih. Podučavati ga o nečemu nije bio lak zadatak, jer je bio sklon ljutnji kada stvari ne bi pošle po njegovom. Val, slušaj strica Krešu. Zašto si tako nemiran? Ne mogu, gladan sam. Svi smo gladni, daj se malo strpi. Uskoro ćemo jesti. Budi pristojan i pozdravi strinu. Eno je tamo iza drveta. Jedva te čeka vidjeti. Ne želim, gladan sam i ne mogu više izdržati. Val je od silne ljutnje udario šapom o drvo. Jedna je grana umalo pala na strica. Svi su se zaprepašteno okrenuli prema Valu, koji se od srama zacrvenio i otrčao glavom bez obzira. Stani, Val, kamo ćeš? Val je otrčao u svoju nastambu. Zaista ne znam zašto sam ovakav. Dok je Val tugovao, majka mu je spremala večeru. Kuc, kuc. Imam nešto za jednog gladnog vuka. Nisam više gladan. Majka uđe i pogladi Vala po glavi. U redu je, maleni. I ljutnja je jedna od emocija. Sasvim je prirodna. Bitno je naučiti se nositi s njome i shvatiti otkuda i zašto dolazi. Ali zašto nitko ne reagira tako burno kao ja? Dragi, nemoj nikada uspoređivati svoje reakcije i emocije s tuđima. Svi smo različiti i različito reagiramo. U tome je ljepota postojanja. Bitno je da se naučiš nositi sa svojim emocijama. Ja ti mogu davati savjete i pokušati te disciplinirati, ali najviše ćeš naučiti s iskustvom. Znam, sutra pođi s bratom i sestrom u šumu, u vašu prvu samostalnu pustolovinu. Možda zajedno uspijete naučiti nove, korisne lekcije. Možda shvatite da je u redu imati razne osjećaje. Da, vidjet ćemo. Sutradan su vučići krenuli u šumu. Val i Vinko su bili uzbuđeni, no Vita je bila sve zabrinutija što su se više udaljavali od roditelja. Ekipo, ne znam želim li nastaviti. Možda bi bilo bolje da se vratimo kući. Što kažete, ha? Mislim, ako baš hoćete, možemo nastaviti s pustolovinom, ali šuma je puna opasnih životinja i skrivenih mjesta i... Ma daj se opusti, sve će biti u redu. Dramiš bez razloga. Opet se ljut. Nisam! Samo ne želim da stvaraš probleme i da se zbog tebe moramo vratiti. Zašto si uvijek tako ljut? Iznenada se začuo sovin glas. Hej, mališani, kakvu ja to galamu čujem? Hej, sovo! Ma, naš se Ljutko opet ljuti. Ništa novo. Dobro si to rekao. Ljutko, a zašto se toliko ljutiš? Ma, roditelji su nas napokon pustili da sami istražimo šumu, a Vita se prepala i radi probleme. Ne radim, samo sam se uplašila. Dobro, polako. Koji je cilj te vaše pustolovine? Da svi skupa naučimo prevladati izazove. A rekao bih da svatko od nas ima neki svoj problem s kojim se ne zna nositi. Zanimljivo. Dakle, Ljutko, pretpostavljam, ima problema s pokazivanjem emocija. Da, taj sam. Ma, najbolje da odem doma. Samo svima radim probleme. Hej, ne odlazi! Čekaj, ostani s nama. Dragi Ljutko, poanta je ne bježati od sebe, već se suočiti sa samim sobom. Bez obzira koliko je teško ili neugodno, moraš se suočiti sa svojim emocijama. Evo, probaj ovo. Duboko udahni i prihvati ono što trenutno osjećaš. Val zatvori oči i uzme duboki, spori udah i izdah, te to ponovi nekoliko puta. Osjetio je kako mu se tijelo opušta, a misli smiruju. Ovo mi je čak i pomoglo. Vidiš, sada kad si se opustio,
Promisli o tome kako si malo prije reagirao. Je li u redu burno reagirati kada se netko boji? Kako bi se ti osjećao da si uplašen, a da ti osoba koju voliš ljutito kaže da pretjeruješ, da radiš dramu? Oj, ne bih se baš lijepo osjećao. Val je shvatio da je zanemario Vitine osjećaje, te da je svojom reakcijom samo pogoršao njezin strah i nesigurnost. Sestrice, oprosti, znam da ponekad burno reagiram, nastojat ću to promijeniti. Danas sam shvatio da trebam uvažiti i tuđe osjećaje, a ne misliti samo na ono što ja želim. Isprika prihvaćena! Vinko i ja smo tu za tebe i pomoći ćemo ti s izražavanjem misli i osjećaja. Oprosti što nekad ne razumijemo zašto si ljut. Da, znamo da ne misliš stvari koje kažeš kada si ljut, no riječi bole. Istina je da i mi nekada znamo tebe povrijediti. Zato ćemo svi zajedno naučiti kako ispravno izraziti svoje osjećaje. Bila to sreća, nezadovoljstvo ili čak ljutnja. Svi moramo naučiti još puno toga, ali lakše će nam biti ako učimo zajedno. Tako je! Joj, hvala vam, najbolji ste! Vučići su se nasmijali i snažno zagrlili. Bravo! Tako se rješavaju razmirice. Razgovorom, slušanjem i razumijevanjem drugih. A sada, jeste li spremni za pustolovinu? I tako su 3 Vučića nastavila svoju šumsku pustolovinu. Hodali su stazama, preskakali prepreke i istraživali nepoznata prostranstva. No uskoro su naišli na neočekivanu prepreku. Rijeku koja im je priječila put. O ne! Kako ćemo sad prijeći preko? Možda bismo mogli pronaći neki način da je zaobiđemo. Nema vremena, moramo odmah naći rješenje. Nemoj se odmah obeshrabriti, Val. Sjeti se o čemu smo pričali. Trebamo pronaći rješenje. Treba nam plan. Tako je, Vinko. Val, ono što moraš prihvatiti jest da će život biti pun prepreka i da je jedino što možeš kontrolirati tvoja reakcija na njih. Slažem se! Na neke stvari ne možemo utjecati, ali i na svoje reakcije možemo. Oprostite, treba će mi neko vrijeme da naučim izražavati svoje osjećaje. Val se umirio i dobro promislio o problemu. U redu. Mislim da imam ideju. Možda bismo mogli pronaći neke grane i napraviti most preko rijeke. Odlična ideja! Vučići su ubrzo pronašli srušenu granu koja je bila dovoljno dugačka da posluži kao most. Dobro, ovo se čini kao dobar plan. Vinko, Vita, pomozite mi da je položim. Svi su se pokrenuli i zajedničkim naporima uspjeli postaviti granu. Bili su ponosni na sebe. Eto, most je gotov. Sada možemo sigurno prijeći rijeku. Bravo, ekipo! Pokazali smo da zajedno možemo prevladati bilo koju prepreku. Tako je. Sada sam i ja spreman suočiti se sa svim izazovima koji me čekaju. A, današnja je lekcija gotova. Sretno vam dalje, mališani! Kroz igru, učenje i međusobnu podršku, Vučići su otkrili da je život putovanje puno izazova, ali i radosti. I dok su nastavili istraživati šumu, shvatili su da su njihove najveće pobjede one koje ostvare zajedno, međusobno se bodreći, suočavajući se s vlastitim osjećajima i prevladavajući sve prepreke koje im se nađu na putu.